Ni inkuru mbi mu Rwanda hose yongeye kumvikana ndetse n'uko byashyizwe hanze n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ni amakuru yacu tugiye guhera kuri bangaba barindwi bamaze gutabwa muri yombi. Aba barindwi muri bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau cyangwa se RIB mu magambo ahinnye. Yavuze ko barindwi batawe muri yombi harimo babiri biyitirira ubugenzacyaha bakabeshya abaturage ko bazabafunguriza abantu babo bafunze bityo bakabaka amafaranga atagira uko angana, kandi batanu muri bo bashinze umutwe w'iterabwoba hano mu Rwanda wishyuza ubutaka ku ngufu kandi bakoresheje impapuro mpimbano. Bityo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwaburiye abanyarwanda bose kujya bitwararika ndetse bakanibuka ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha cyangwa se inzego z'igihugu nta mafaranga azaka umuntu ubagannye, ahubwo ntibazajya bakwa indonke bajya bihutira kujya kubarega bajya bagira n'amakenga. Turaza kugaruka ku makuru y'umusore wasambanyije umukobwa cyangwa se umwana w'imyaka 16 bikaza no kumuviramwo kumutera inda. Umusore yemera icyaha ariko agasabwa ko yafungurwa kugira ngo ajye kurera umwana uzabyarwa, mu gihe ubushinjacyaha cyangwa se urukiko rurimo ruramusabira kuba yafungwa iteka ryose cyangwa se burundu. Kandi hano mu Rwanda harimo abaturage babo mu Rwanda bashyigikiye umutwe w'iterabwoba FDL nk'uko byagaragajwe n'abakoze ubushakashatsi, ndetse bikanavuga ko harimo n'abagore bajya kwirongoza ku barwanya FDL kugira ngo batere inda ngo wagumye kororoka. Ngo ikaze rero kuri Zafu TV Info Rwanda YouTube channel, kanda subscribe kugira ngo uzajye uhora ureba n'ayandi makuru yacu dukomeza kugenda tugukorera. Tugiye kubyinjira hamwe duhereye kuri ano makuru yashyizwe hanze n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau. RIB yerekanye abantu barindwi barimo babiri bakurikiranyweho kwiyitirira abagenzacyaha bagasaba amafaranga abantu bafite aba bafunze kubera ibyaha bakekwaho babizeza kubafungura. Herekanywe kandi abantu batanu bakurikiranyweho kurema umutwe w'abagizi ba nabi bagurisha ubutaka butari ubwa bakoresheje impapuro mpimbano. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau iributsa abaturarwanda ko serivisi z'ubugenzacyaha nta kiguzi zigira, bityo bajya bagira amakenga bakanatanga amakuru igihe hari ubatse indonke yitirira umugenzacyaha. RIB kandi irasaba kujya bagira amakenga no gushishoza igihe cyose bagiye kugura umutungo runaka ku rwego rwo kwirinda kugwa mu mutego w'abatekamitwe. Ibyo byashyizwe hanze na Dr Murangira Biseri ubwo yavugaga ngo mu Rwanda harimo barindwi bamaze gutabwa muri yombi kubera ubugizi bwabo bwa nabi burimo gushaka kurya utw'abaturage bakoresheje amanyanga. Abangaba rero bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri aba batawe muri yombi cyangwa se uyu nguyu ukurikiranwe n'urukiko uboneze dusoza n'amakuru yacu. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaburanishije urubanza rw'uregwamo umusore w'imyaka 22 y'amavuko wasambanyije umwana w'umukobwa w'imyaka 13 amutera inda. Uregwa atuye mu murenge wa Mayange, akagari ka Kagenge, umudugudu wa Biryogo. Mu bihe bitandukanye yasambanyije uyu mwana w'imyaka 13 bigera n'ubwo amutera inda. Ubu akaba atwite. Mu rubanza uregwa yemera icyaha ndetse akanagisabira imbabazi. Nyuma yo kumva icyo ubushinjacyaha buvugaho ndetse n'imyireguro y'uregwa, urukiko rwapfundikiye uranisha ruvuga ko urubanza ruzasomwa tariki 20 Mata 2025. Icyaha cyo gusambanya umwana uregwa akurikiranyweho giteganywa n'ingingo ya 14 itegeko nimero 058 akanyezo 2023 ryo kuwa 04 akanyezo 12 akanyezo 2023 teganywa ibyaha n'ibihano muri rusange. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rero rwaburanishije urubanza ruregwamo umusore w'imyaka 22 y'amavuko wasambanyije umwana w'umukobwa. Yemera icyaha akavuga ko bamurekuye yazafatanya nawe korera uyu mwana ndetse akanaba yamubera n'umugore mu buzima busanzwe. Gusa mu gihe umusore kuvuga gutyo ni mu gihe ubushinjacyaha bwo buri kumusabira igihano cya burundu hakurikijwe amategeko. Amategeko aragira uti ubundi gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14 ufungwa igihano cya burundu mu mpamvu nyoroshyacyaha, ariko iyo usambanyije uri hejuru y'imyaka 14 ariko udakwije imyaka 18 uba wakatirwa imyaka 25, ariko mu gihe yahuriyemo n'indwara gutwara inda cyangwa se ubundi burwayi bwose, sida, gukomereka cyangwa se ubumuga bwa burundu, ufungwa igihano cya burundu ku mpamvu nyoroshyacyaha. Bivuze ngo uyu musore rero arimo araburana na burundu.
mu gihe barimo arasaba imbabazi. Mu Rwanda harimo abantu bashyigikira FDLR, harimo abantu bakomeje gushyigikira FDLR nk'uko byagarutswe n'abashinzwe cyangwa se umuryango ushinzwe kurwanya jenoside ndetse n'ipfobya ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Bikavuga ko abangaba bavuzweho gushyigikira FDLR ngo ni menshi cyane ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo harimo n'abagore bemera bakajya kwiteza inda kuri bariya FDLR kugira ngo bagumye kuruka. Ibyo byashyizwe hanze n'abashinzwe kurwanya jenoside ndetse no kurwanya n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane. N'ubushakashatsi cyangwa se n'ibyagaragaye mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango ubishinzwe. Amakuru nari ngufitiye y'uno mugoroba yari ayo ngayo. Kanda subscribe kandi kuzugera bizajya bigufasha kubona amakuru yacu buri munsi dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Imana iguhe ibyo kurya, iguhe amafaranga, iguhe ndetse n'ubuzima buzima. Njye nitwa Aimable, tuze gusubira mu yandi makuru aza kuba akurikiyeho. Kanda subscribe rero kugira ngo ujye ugumya urebe amakuru yacu hano kuri Zaf TV Info Rwanda YouTube channel ikugezaho amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi yizewe anacukumbuwe. Ciao ciao.